Nichigamo AIP Reuben Kwihangana or scene of crime officer habwa station ya district ya Hoima arasara umurimo bwabire nargahabara ya Nyakatora shahanki naze ciro cha Pasika omucyaro cya Rusaka umurembo rwa Hoima. Ababire baruho nabajara ngusoko Kwihangana bire navuga piti ya Bajaj boxe ye namba UFE gana 55P nakwe kutomerana n'uwa boda boda bakatandika kutongana n'umurimo bira hecurwa hapicipiceji ekibarugire mwo kurwana kinyankore tubairaho mukiyo maho bayetomera kiyonkono bayetomeire ono musajja atandika kutera omulema abaira ina pisto omulema yasingola mani ya mutera Kyonko rugiro mulema yagamba nyiki ono musajja abaina atero mulema yagamba nyikirize omusajja olumikiro na mutera masasi just accident pikipiki bayetomera waboda tarini warwaini harwaini pase harwaini nge pasenya niwe barasirege buda yukire Ere Yakob Sinje oyerebire nage najara nko babire nubarwana umurema ya mukizamani nuko soko kugere kinege cyo murengire akamutera isasi ryo mutwe bojo itona tuli bantu omukuba mubihizanga ime muganyirangane nyona nyowe nsasire mwana woboja bayire mwana muto at least mutero kuguru omulekeko atali kumutera amaseso kamukonkomera amaseso katoro kamuita wamusingisize gamani yamunaga yamubutikira yamutere ntobi muno kuku ati abantu twagamba mubajunire ati bagamba oli musirikale ati bantu kumanya musirikale kandi bamanyire ati bantu baye atabatina Julius Hachiza aranuri w'umugambiruzi wa polisi ahwe cyanga cha Albertine yahamya kubahereze kwigatoro polisi ogo mchome abenakora in a child scene of a crime officer batungiremo butaya kwatagana aho babire bari mu district hano mu city yitu ya Hoima ba yakuterangane bigamba so uri hayimbundu yaterwa amasasi amutwe yafira ahanshonga yebikorwa by'abanta binembundo ko yongera korasha abantu baburijo Hachiza najera ngo umwe nikiretwe mpangwa yo muntu ogu najera ngo hariho nekizubu cy'abantu baburijo kutahirira abasirikare ba polisi nikigenderwa cyo kubibahe mbundu buraruro munda yinembundu utakumwetegereza kurungi manyisa byogwerera twine intelligent zitu numanyisa ndozira umuntu aratanata akuvuge moto kwita akuvuge piketi akuzoka inembundu tedi nitu tutaye omutumbu gomurema gutwirwa mu kabafu amakoraga gashakwa Ambrose nuwagaba Katoto.